Ngwataniro ya athomi ba Meru ni baciumiritie kwariria thina ya utongeria iria ithiritwe gikujirwa kaunti-ini ya Meru, bakiuga gikundi giki kiri na umbani bwa kuweza na mwerekera kenda kwerekania nkuma ya kaunti iji. Baugite kuri na bata ya gutigira thiri na ngwataniro kenda Meru yumba gwita na mbere bubwega. Kagitenio kau nawe mutongeria umwe wa mbeu mbithi kumatigania ni amenerete thirikari ni untu bwa makarika ja mbeu mbithi kugwatwa otae. James Mwenda ni achokete atariria kurega kunganirwa kwawe ni uria Meru ethiritwe igitigwa nyuma kiri uwezani bwaite ni Rais Ruto. Muthuri Muriuki gatumenyithie nkuruki. Kikundi kimwe kira ikomunikana ja Meru Community Cultural Stakeholders Association kira gitongerete ni Professor Jacob Kaimeni na libajeti amwe na kuthabetarire manzo ya bakonda jithikane na kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi dikena gutigiriba kureta mu Meru amwe. Undu bwa mbere ethura akiuga manzo ja kurura mianka jatibiko bakionekana gitekaka nontu mu Meru atibiriko thona ndoa tukauga a Meru tugwatanire ni na ngwataniro eu ikuonekana mathithio na inyarwariene tuya Meru wa mberema lakini wategatege gita negita igo karajeka ngwataniro eu itio mono mantu ne ya mianka ukaigwa mwanke ne joimenti na Tharaka mwanke ne yotigania negembe na Tharaka antu betu bakuru mwanka bakari kaja muro muntu agaetura ndamu na imutaro ngina kana mwaro ngina kana kana kamutaro ngina akuguraga turenda kuga mantu jabu yatiburi kudajareo ndirantu bendene Uganandi kinyaka gitakawe ndiali Minister Myunda na ugitogo ngo ripoti ethwe kirikithwa nikenda ndoiche mianka chitho chikithira itwageretie muno nyari andari CS your land kana munene wa ithaka ministers bonde beji members of parliament ajumbe beji ombona at the house twetikaniria etagwa Ogongo report ari principal ari provincial commissioner report yere ka implemented ndwai tutura acho kaithira twakaraja na Meruri tutura kuga nkaimba kuimba gutethiraga ya kana gutijaga rojo nkaimba rojo rirokinye na rukinye mapema akigwa nandi nene kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi onekene maiga jagoro mono jajomba kwindwa nthi na jagatethia kaunti ya Tharaka Nithi na Meru indi bathindikiria ande bo makaome na kwinja maiga jagoro batiga mu Meru ari thinene ikuonekere ndene ya kaunti chetu mono nya Tharaka Nithi kwina minerals na minerals tukuga no manga twitarire ngo turama tugwatanirite twakikishe bwa mbere utoke ja kuthunguma etumaira minerals iu mwano mu Meru kana kamumeru katio faindika ni atomba kwithwo karirite kana umite utonga burio into bibiega birio endelea antu bageta kuria gugo kaumba guambari ni mandoje kuthithika ora bareta kona urithio meke Meru rukutharukithira ondorwa kwiruburi gucokanirwa njira mwera tugokeria niyo Meru ikwandika mauku ya Meru ya Meru na kuritana Meru kuma ndeburu mwaka iguru boibo mwe kinge tukathithia ni tureketie kumenya kuri antu bakuthogania no batonyere Meru bagerie kugarwa Meru gituike ti Meru imugambo yungi na ndi tugakaria au mono na tugatumira njira cionthe cie njira cia kameme njira cia TV na njira cia kwandika ngazeti na mauku kenda tukuria Meru bwega kwina gitumi mono Mumeru Mumeru na kira tukwenda gucokia ni untwira bubwetu metere yetu ete kuga buria butari bubwega kana buria butuma muntu athuka bwithirwa burio
ijaria kyonthe mega ya Meru iyo tukwenda kuritana wetamira nune ndwembo iria tukwina indwembo ngeni wachuria ka Meru batichiere aini bomba kwina manga twakinya gita rimwe ukaigua Meru bwana Mutembei batije kwina no ugire u ina kwale amashindano tona baraba ije kwina muno Daudi ina utejo Nandi bakigwa Mumeru ora nyagene atiomba kwaria thikirika indi bakeja amwe mugambo jojo gikanua na gukonekana Meru ina identity nontu community ina identity itiumba kwithirwa inya kuthikirwa nontu ikwitherwa kwina inya ki numbers na uria kwenda kuga taka kwaria mantu ja siasa lakini bubwiri gutaga inya kiri mantu ja riria kekie Kenya ikugawa kana rinya positions ikugawa bukeja kwija kwithirwa bunikeni ukethirwa antu wetu tukundi ukeja kugita buria me butumba kwaria bwigikanua nontu bargaining power yenu itithirwa iriu twina county mwanya mwanyera kwina batu kethe rutero rwa Ikipia na guntu konge kunde rewa ni Ukambani county chonde iria yorokirite Tharaka Nithi na Meru county ni aturi betu na twenda twithirwa twina uziano mwema na aturi baba nonto there is strength in numbers kinya tukenda kurigwatanira kiuchumi na mantu yangi Muthuri Muriuki Woro TV mutirijo kangangi